Ke Regional Committee ke bidai pai ya ke West Castle District ya ke Khapur ke bidai jangkani ke district pat ke Assam ke belathong de ke Sokar Jilla hapok ke jalam jong ba polong do kamu chairman kali kendu ya ke chinong ba kisang balang ba pe hapok West Castle District nong ston menin kasni bat menta kasni ka nyau tarik unitung arajar arpulai hakan ke dia kendu akbla lang ru kinong song snong nata kisang balang ba kamjuru ki kli nong sensyar dan lang ru ba pensngan NCM oblong deputy CM ke KCDC ubar ni tan lang dot tangkhar blong MLA ba bajuk pengrop MDC bat kiwi dek nang mikmat ke liyo banya pili jungmut bat ki bri ki basong bat sa aktai khaput jong kate ka than kini ko komiti kenya pili jungmut bat sim ye ke jingtho na ki pai ba ki basong sekete ki than na kamta ka jingya penbai khaput apren ka mekhlia bat ka Assam ha ka benta ka baar akliang ba polong do le thu bolayo ye ki memorandum na ki seng bhalang ba kamjuru ye ki memorandum na klang jekisnong hakaman nakalang jeng komiti ke sasang berkat berman pek berman ayah ke report uji ke sarkar nakalang jeng ubah reniton leng dot tangkhar oleh tu bahadu menta namal bagian pat lek sikit jaka ini sikitu ki jaka ke bahap pok kaput ke pala batong kino ki bri ki buka bandai sa Assam nani kino ki buka bandai napok mekhanea ne ndala poi sekte ke jaka let sendi kendu itu ki bri ke setiap iki snong ki buka bandai sa Assam bat kamjuru ki buka bandai napok mekhanea Jangka West Castle District, Chairman juga ke komiti dan banyak ia kejingan dan lengkap jangka ini ramba ada dua KP Pangyan di dua member SMC Parliamentary Women MLA Pak PNC Deputy CGDC Pak Indo Tongkar dan former Chairman Jangkani Regional Committee Pak MLA Pak Bajok Penggrup MDC di hari meeting lah sebentar South Weekly di Shnong Jangkani Tham Khapur Kampung Jangkani ke Bangpi sektor kepada gue ini areas ke Danteng Amta kecil kecapur mengenai kecil yang Islam root agen East dan Barat. Dia apa standard manju itu ibu menit resmi mulai sudah open invitation kecil patwa dia kat kibam lagi dekat Jogja Regional Committee bagi lawan yang kedua bagi show bagi menit akan bagi kemudian juga lawan Malaysia bertanding gitu berdua air dari memorandum jadi dibentuk ya ke KGP WKSU hidup nomor satu di mentara sifat Malaysia mentara ini kisah di Shnong dekat di Rambah Shnong kiba untuk Ambon jadi Nongshong Islam Abun Islam ini kasih bagi garo. Kong kejongi kalau man penyiar cermat nama ba kumba pitip kenika jikin backwood keba lawe pendak ada senang kebala dia ia kebala dapat sign agreement dengan sarkar Meghalaya sarkar Assam limbagi Chief Minister di Atli Jilla ada juga London Union Home Minister beberapa bisa sendiri di sektor empat kita di ini di sektor itu ya West Khasi Hills, Riboy District, dan East Jayante Hills District. Di mengingat akan menjadi dalam bentuk juga hari ini dari West Khasi Hills. Kejinya dan kalau kita sesuatu nama wilayah dan power issue di kita bilang dari pendek wanra ini yang PowerPoint presentation dan district administration but like itu Kishnong tapi ya number itu Kishnong kita long willing banwanca Meghalaya nak list joki Santo R Kiran Sabu Way Kiba La Ai di Tito
ba kepala muncul ba kindan media ba kendai tadi ba kuat dan ba kejala satu di kaba di dalam benda sini kalau ba ikut ba berkat ba kini dalam cepet ini islam ngelet dulu ya kesai visit syada lebih sektor kaki dia sini di Barwan but ya iki weekly pada intervention kum ke GIS mapping terkait dengan penilaian syakmat di kini ke regional committee kan sasong in house dan benda delivery pada kalau jom ke outcome jom ke ji penduduk mentasi bagi input skill ni mentasi kita kali briefly ke apa menurut Pau ada yang coba tidak dengan para members tadi kini kendai tadi boleh kini track permainan sebagai apa itu kini tahun saya kan bahawa ba ada ni macam mana Ko bang ibu hang tu sarkar kelabu baka electricity gede gawe. But isu ngempatip haru mentah ong ba kita kila kuat pam dan jasam Gudang kuat. te nomor bang empat le jika join visit tang dang le jika join visit physically ni kendu yaki and then ngilala ban suthu yang ka willingness to pajba. Hadu mentah kajing boman mi kalau banong nak ki dah tingin empat lah ban conclude ban ong ba kita ki bomdon mentah ni kim kuat mendan makarya nginom lah oi kata ngin sampai nang ida ka join visit nomor ba kumbang kodon tu continuity kalau keberan kam hadu kata ban pe kata ti kita ki snong ki long ki continue kumno ti nomor kata kan nomla seban ong 100% tang kata ka jingrai jongki ban ong bakin don baca asam bakan sulong kupta kin hape je ka continuity ru ba kalong am ka syak am ban respect ya kata ke willingness jongki but kata ru ina kblt bal makiru wala ka se ki dadon makna ki kwa don cak sam rel ki pej baka continuity kam syak syu yaki bandon cak sam ni kblt bakin sultu ha ka bakin don lang bej bermakarya ka mansuk ha ka liang ban bu yu put yu sam ka sencara kada tinggi rang kblt ka jibangin le cak jon beset se bal ki don protection tuar la kimwan menta ndre ginang ya chakmat banai keren bat ngila kham ai ka tang jikit kle is aim is no sensational sa thau kinang keren ila ki jong parasnong nang ba kat hadu bangin le ka join visit kila su thu kila shai la pak pak